kum sang ka zariat somnga pasaria India mi puite British opna lakatakata Zalenna nangieta anmitui aferdante ne na hladau cham ngei tuma anchak na zong zong an som khom dan I han ngai thlatiang kum sang ka zariat somnga pasari ni pui alo thoa India ram hun ranga mi pui torna an rumri chuan in thup atum to lo lalte lo nei tu sipaile minol puita chuan keron pen chuakin British sarkar opna atanga Zalenna nangiatin hrui khat von zai an relta a mai pui alo chu ma hian mai si a hmasa thin ang hianin India sipai East India Company tana thokte zinga chuanin helna tongkam soirik ret alo umtana an silai rifle ron thleng thar te chu bong le vokriak manga chul hnum le mam ani thu alo ri chuaka Hindu hotan chuan bong hi saser ai thiang lo ania Muslim hotan la vok chu ai khap ani bok awangin inza lo na le in musit na lian tak anita ani heng thil te ba ka hian sipaite chuan musit le za lo antok na sa hle a hlo pek tam an ni lawa eile in a chele a mun la tak taka ral doin an tir chuaka an sa khona za le ngei poimo sak an ni hek lo an lalte lalna chu sak an ni a an temple le mox te thia sak ni in an ram le lung te chu an thun hoyata lak sak an ni boka me ni som sangka zire somnga pasari ni chuan mirut sepai omna mun puja India sepai lung oilo te chuan an officer an kapluma mun ranga India sepai dang omte som khomin Delhi lam panin sarkar laka helna an tranta ani British opta hnoya lung oilo sipai zatam takte chuan Akra a Red Fort an lut ton ta a helaya Mughal rorel tu tongkam aya thuzia thiam upa le za kai tak Bahadur Shah Zafar chu an zawaya ho tu atan an rota a heta tang hian Bahadur Shah Zafar chu alang sar per alo ni tanta ani Bahadur Shah Zafar hi Mughal lal tha kal zelani a ani hnuaya hian Hindu le Muslim te Rajput le Maratha te an han tang ruala chutia Indian hampeng rang te lunghual taka ma an han la ho British na an mu chuan an hlau thong le a Hindu le Musulman ten tongtraina le Ralthuam mangin British ado meke ti in London lama lekha an thon tha thuai ani kar lawa chu tul chung helna chuan ram pum atum ngala Maratha ruai tu te nana sahi pachuan Kanpura mai alo dip kai ve boka Lucknow lama Begum Hasrat Mahal chuan afapano pang takchu rorel tu a puangin Hindu le Muslim te chu tho pui turin asom ve mek boka lal huaisen Rani Lakshmi Bai po in alal ram chu ven him tumin jansi a thaito achu ve boka heng sipai le valrual anar kai tu tele pen chuak te chau anilawa indona awanga kutle lam chanto kun uar singa kumsum saria upa puin Bihara anaw te chu Zalenna sual turin anoliam ve fata lo nei tu le thintang mi minol puite te mitom te ho Faizabad le ara khuat khosa te poina an manron muang ang fai chem le chem kum tenen he Zalenna sul na konga hian thaitop chu turin an pen chuak ve bokani he Zalenna sul na hian mi pui anol puin million mite an tang rol thale a thil cher tu ten Ralthuam tan man ruwa an lo chera nu naw ten ram chuak te ei tur le thu thon anin pe chong zunga pui thiam te po in an mal som na te Zalenna sul tu te tan an lo da boka India ram chu a har chuak ani ber mai heng mi huaisen tak te zinga Rani Lakshmi Bai chanchin hian mun sang tak alu ome
khatia afapanu pang tak jansi lala apong tak avang khan British lamin anlo pumpui na salo hle maya alaram chu British chunhuaya omtir fat an hantuma ma se ani chuan olsam taka lo papek alo tum hau lova afapa chu anunga anpua akutin Ralthuam anhuma apasal thata chu indona muala alu puita hum mayani jansi atangin kualiara Zalenna sual tutang poldang anvazoma chu huna chuan athi thlengin British ho chu adauta a huaisen em awang hian voini thlengin a hming hi soirik alani British sipaite puin henu hi mi pahuaisen takani ti in an fakle ani British laka helna chuan akuang a zauzela faklo lo mi hriat lo mi huaisen tam tak chu Zalenna sual turin anon pen chuka awat lama lo nei tu ta chu zangkhathil thu laka Zalenna sual tu sipai pola anin pehum huma nammol anti mai santhal tribe te chuanin ram hnuai lama British outpost te an lo suwa samin an lo bai ve boka Delhi lama dorkai le sumdong te po in an dor te kharin an ngun ngam da thatte an la chuka an zawai mai chuan an hming le ni na hriat an phut lowa Zalenna dar vori turin an in buat sei mup mayani he Zalenna mi puite baina le ngiat na British sarkarina ahlawa angai puimo na chanlian tak pakhat chu nam tin antang dual thai hi ani Hindu le Muslim te lal tale lo nei tu ten din hun in anglo an soi to lova Hindu temple ani emo Muslim ho mok sani emo ralrel nan anin man trom hum maya Zalenna sualna a hroi tu bigam Hazrat Mahal te puin fing taka rorelin India mi to phot mai chu ule naw anni sa kho khat von tu anni thu antlang au puya chu chuan nam atilung ruala silai aya British hoina an hlau ani dei jok reng ani anule zela India opnana Ralthuam an man tak ber thendara rorel nakal pui po hi kumsang kha jire somnga pasaria British na India Zalenna asualna atanga achar chu ati thai ome British sarkar po angoi mai big lova Ralthuam na satakin acheleka Delhi le Kanpur te chu thlan mual an changzawa sarkar laka lung oi lo te chu mun sanga an khai hlum ol lova an khuate an hal saka mi pui te chu na satakin an hremboka lalro pui ni thin Bahadur sa Zafar po man ani a mulai ngein a ma ngeya afapa chu an ka hlum sak boka tan chuan rem chang a mu ve le Burma Raltlanin abiruta heram khuhara hian lunglom na kamulove ti in Burma hian alu aphumta ani sangka zare somnga pasaria helna hi sa khona le politics mai baka te sipaite lung oilo na mai baka British na India chul chuak industry nei vete puan ta na le thiam thil an nei ve an man tang kai vete ati chit sak awangte lo nei tu te chiri tak a choi tir awang te le ram nei tu ten an rama chanmu mal an nei ve si lo awangin mi puin an zo lo ngong kol an bat ani bera chu wang chu helna an cho chu hi a chan bulpui ber ani ome sang kazriya somnga pasaria helna hian kum khatlek o in sang kazriya somnga pariata me mi nima se India mi puiten British sarkar laka Zalenna an sulai hian ramdang optu te puin mitlalo le kin an lo ngai changin an lo thlir ve boka chanpuina tha tho tum lo ma se Persia lalramte Russian lalramte le French sarkar te thlengin British tu atumayang nge engtin nge kan lo chhong trangkai theyang ti in ring an lo kan ve reng boka India mi pui lung oi lo thom ta chuan Ralthuam rolling le ro pui nei lo ma se an huai sen na rol ero alo ring le ani ang a hun la ya mi fing karmak sa chuanin obbe na du lo
pasal tharual ti in India mi helte hi alo fakve mek bok ani kumsang kha zade somnga pasaria tual chung helna hi British sarkar chuan sipai helna ni ti in achin chi a ma se ruai turo pui Veer Savarkar ate heroin British kaudan hi andu lo chelei le dera anni chuanin Zalenna sual indona ma saber anti vengat tani kumsang kha zade somnga pasaria India mi puite sa khosang sangte an lo tan rual na hianin anhule zela nuchiat ro pui tak aneya Rani Lakshmi Bai huai sendate nana sahi patele kun ur singa inpek na te chu saka zakua somli pasaria Zalenna kan nei ta ka susutu Mahatma Gandhi ate Subhash Chandra Bose le Bhagat Singh ate tan Zalenna anron sual na konga an enton le an hasak ber ani a anni hian mipui an tandual phot chuan lalram ro pui tak po hi lawin a khur the ni ti an thra chianga chu takin an lan tir bok ani